So hey everyone, welcome back to my another vlog. Sarika ham jotono no gaseng tabo khang ke kissa phatara kholai mani do outing borok bo thana nango waise usu tamni hama no go tong khang ke belai no bur ongai thango aboni bagai sometimes kisa family rong no bo jorana nango bo sai bihi rong no jotono no chlarok bo bihi rong no bo sarong no jora rena nango tamni hama belai no sine bagai most important laibo haya dibana jora kisa tiklai pa na seng enjoy moment do tongna nango so abo no kisa bera lai mani seng inke tabo khungkang ke iko wahan song na nai tongo seng tamni hima moi song phaijak sini no go do iko borok ke mikitong rok sailai tonglayo hungkang ke abo hungkang ke tini tamni hima ba nano to Christian do haipano ani nano Christian pano ma to Hindu bole abo ni bagai kisa sa haino just abo kono mai khlai re maya just ma pusa kora bole bong ke bin mano bo mai chari na musung jaguta abo ni bagai kisa haino nani ni bagai songoyo ko goibono haino kisa baro gari khata nana ni bagai mai khlai to honchuk maya mai khlai re na hengke to kirton no korong na nango abo to just busani maya kisa bono mai ro chari na musung jago abo ni bagai sibo ma amte hai khai mani ta kono abo religion no tui abo ang kono sai tong maya Hindu boto Christian like nana to bahai ke abo Hindu niam te hai orok amte hai niam khaiman abo just kono ya abo kono mai khlai re maya just ma bono hamjagai bkha musung jagai chari mani si abo hamiaro kono ta bai bai din rok ke moi songno bo ma khobor khata joto nongke or awang bangai ro khaikya ke mo ke to go moi songno chari na ni bagai ko mangsorok songoi tongo ke tai actually angko thaisa sanai ani family odo ke ma to baba bai shikai jake phayong ka to obviously baba Hindu hungka ba ma Hindu religion ma thangka hungke ani all mani family hingkang ke joto no Christian do ani mama kusu mama koto ani moi kochar moi chikon joto na ani family ayango Christian mamang nungke abono ta ke sing tabo khungkang ke iko mai chalai nai manai sungba phaijak hingka ani video do pogoi thangka ang blog khaijak na hanai tongo ta yang le ko mobile on khaijak se video kha khaijak le ata fro nai male ko on khaijak le ata video aben bagai video clip a sung tong siung ke paplu songo phaikya ti saisi narak mali yang bonong ke so guys mo hungkang ke sari go iko horo ang moi song tongo moya onduro mungsa songka hingkai ko taka sa hangkang ke ko wahan bai muya no songi rifikado muya andro sana mo sungmani us kang ni simi awan bagai hingke miya hangka baba wa thai muya pai tu haikata hingka tabo hangka hor ni mai ja sinai mo hangka ta ka wahan bai muya songmani hangka tai hingkang ke iko ang tabo chai nagrana ko ekdom chana mo sungan ta muya andro tamjani haing toka mane bukhu ko klai thok tongkata abon bagai no tini ke muya andro songai siko cha sinai tabo hangkang ke tang mai chai pagrana ko hello everyone jotono no lam shukri roani channel no tai besta khai ho jotono ka ham tong nai ne te ang bo ka ham rongo ge norok to ani katal blog rok nu gyang ge jong hana ge tam ngai nu gya han kha bo ani kisa tam chanai mood bo off to tam ni hamba no to joton chai man kana ani nana o sungsarok kre khanai ke awni bo tui bo kisa upset ane bakha tong thuya blog rok khaina mo sungya ke tai se no ko boke bokre gan bo sai no ko kre ke tan ro bo menes ma khayo yang mama bo kono ba tui na ni ke bo no ko bo rok kre ke ang sa song ka video rok khai do ya blog rok khai do ya chrai no ya karai ke ta ke to thui jong bo abo no chini boro rong ni tomung tai tong khaine da sungsarong waisa ajai phaikya hangkang ke tai waisa o sungsar nai khatong no abo jotono saima no jotono abo sanai wan churi nai sabu belai ni kirima sinsa belai no wana ma sinsa haya dibana so amte ong wan sia gare je ta ho kaham ke tongmani life obono tong lai ne sel tamni ma ba bisiam te ong wan chukang ke khai tum tam jana hayi ngai thango kam te ong wan chungma saya sin boro salsa ya kare ma thane o hano jotono saima no haya diba abono kongrai ko khani kongrai kata si bokho wo sao kongrai bagai gabo no tabu siba satrop ang ke phumi mamu ro khongrana ei tam jana go hapla ringi gabo no tabu kongrai ko hado ke tabu siba satrop ang ke mamu ro kisas khongrana ko mama ni banta ba mu ro sona nango ba tawi ke cara kisan nang kai ranai
tai tamo khainai thangnai borok thangbacha hingke tamo mudu khaigo haifano to mudu man bole bahake poknai ba tamni mole naidi chirai khangchini sini tongai thagya ani sitabo chirai rok ongtha kaijari gorja ke hadi ba hingke bahake pokmana ba pokmai ake bonobo mane bukhawano tongai tongai emti haja abono tai tamo khainai borok sini agi sini somtike sei rok ja palo hingke ba Abu Abu nama kami langsung kerana kau je cara kita sampai kerana kita obatnya sama lagi kita bisa sampai Nadi fresh, ekdom pura fresh mikon chok nadi. Mia tu heman ita haifano tak fano fresh yang tongko. Iko, hoya no hane no Mia iko ma pataro ke kelang tang ke kisah tahu tu share iro untungnya tiba. Abu ni bagai, iko kaham mangai temu tang ke abu no tahu fungo, bono baca kaisa nai ke mo tahu omong sasong kerana iko, ke muya bai tak kisah tonggo. Mo ke kamta si kam kotor jadi ko. Mo nang ke muya bai gudok song sinai ko fra kebang mabo suk. Mo hangkang ke miya ang kisah nara ke mani tam ni mana gudok sana ni mun sungguh nai kamta bai. Abon bagi nara ke kata muya ke tai bar bagi ton rong na miya ang horo muya andro song mani abara ke aroni no kisah nara ke kata gudok to aseng nang yang ke bakai ni kai tham nara ke kata iko. Hingga tahu bono gudok mungsa deng nai hangkang ke mi khonchong mungsa baja seri sinai tini. Tabo